Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemaraja napunai atanna pong Allah taala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngi bakasiwinge lauri pong Allah taala. Naya kia hakikat naya sange pakasiwing sitongan Allah kui atah cuma yero ya sange ibadah narekomelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandita berdasarkan dalile makada tungka pakasiwing angkai na surah pong Allah ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang naya kia angka dampak nari lelenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalana atau tungal linota. Magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna. Naisato makada keadaan na tasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narima ko na naro iro pakasiwing na paturungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkai mencaji si di lalang sarekom menginai rotawe manyamang irilalana atau tunggal linona. Naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong irilalana pakasiwenge nasabak kadangkala tasi dia ibadah mencaji beban. Padai makadaya rupa suronge angkai mencaji istilahnya ko tau pandrita ta makada yero pasuron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa. Istilahnya ko tomelo male bahasa kasarana. Ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban. Angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk na sampajangnya. Eme kata makada we nasosoje tu jama kalima sampaja perlu we. Ye ko tanya tau maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakasiwingin na sorongin pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ya kumakanja itepak na tayo ya metodo kedongi. Nangiro ya sang tepak deno kosalangang ilalan na nonroy. Betungan na ya kumakadaki selang. Belum tentu tahu matepak. Iro tahu matepak angka mau pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada
Ia nai baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ia ku ini tahu ia tu sallang. Ia tu ampai sarakna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipa sallang kapere 50 tahun na melo tama sallang. Ia itu kewajiban tetap ia tu suruh masahada. Dia langsung sampajang sahada jolo. Nasaba ia ro sahada pengakuan. Ia ro sampajange tama ni pangkau kang. Oke, jadi angka tu tahu nangga na salang tapi dia na sampajang. Ia na mancaji perdebatan Angka tahu pandrita makada. Ia nangka salat dia na sampajan nasaba nangga isampajang dia na waji kapere. Sisapi pakolinga. Jadi ya ko angka tahu nasang na salang pura masahada tapi dia na sampajang. Alasanna dia na sampajang nasaba nangga isampajang dia na waji. Berarti ternyata perintah puang. Iya na royasang kapere. Magi na kapere. Nasaba, de na yakini kawajibang na kadudukan na sampajange. Tapi, nareko angka salang. Na de na sampajang. Nasaba makutumi. Sisalan yun na iya. Iya pamulangnya de mematonang ga iwaji. Tapi iya na kadue, nangga mo waji. Makututomi ha. Nasa nalay repah. Betul na. Madari makoro. Makadai tau pandrita papiki jolo Ia nangka tahu dena sampajang, nangga mui sampajang waji, makututomi ha, eto pase iya tu. Ia sangnya to pase, orang pasik, salam mado salopo. Itanya pakai pere iya. Tapi dakangnya, tanya ke pere, to pase mi. Ia sangnya to pase, salam mado salopo. Aga alasan na, apa? Angka ji oko hadesa makada. Ia bedakan ika pere si bahasa langi sampajang. Kan kau, al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ka taw din na sampaja kapere pura na bahas taw pandrita ina yaro dalile matoro na katani law cuku-cukuki ro alasan na iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti masa hadap ya bang. Tanaman-naway gare. Jadi ya ko angka tahu dia nas sampaja, na yero tahu dia nas sampaja ka makutumi. Hari kamarepay natako dia na jama. Ya ko dia na jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tahu berarti ya tu tahu na melo mas sampaja mesti masa hada iyolo. Apa kapere ini? Gitu gare. Tapi angka tahu bandita makada to pase mi berarti aku to pase isuro mi toba na pamasampaja. Idi negara nama nawai aja na jo to mabela mala dalile makada akala tau bandrita kapura ni bicara. Ya kung kabali bolata taruntu na dia na sampajan. Meki makada kapere ro. Tapi pekko ni romato kota ko aja na sampajan bicara to. Dia na sampajan. Maka ko to makada na kapere. Na iya ko kapere tu dia kan dia tu na sigaro si basal langangi. Iya ko mate na teto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salangi. Pekko ni. Iya na nampay din na magampang ipudatay kapiri kung kataw din na sampajang. Makada aga pe maknana yaro nakada aga may palawangan na salang isibawa kapiri sampajami berarti ako din na jami kapiri. Angkaw ko dalilele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Iya ko musukuruki la in syakartum ang kalima ako capan na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kupuri kapiri ro. Jadi ternyata namunya tu tahu sik Pak kapire to. Apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya robo eng kapakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan nakapere natutupi anu tujue. Ya naro yasa jadi kasampajange parenta mallepang deceng ya kode na jamai tatutu ya tu. Ya naron yasa kapere. Jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan, angka tu kafir mutlak. Ya naron nampai dia tu barani tafsirkannya korangnya, tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalilele. Iya pumega makokoy hak desa mina baca na dia nang kanasi kolangi tapanah na pakalu nyo kota na nasa kapere manang kapere manang. Yan namay ka makokoy. Tapi dito gago ko rapang. Mudah sekali. Jadi upah lempuran
Jadi ia kau engkau tahu maka dah jadi upapahan ke joe. Maka dah ia kau bahasa umumnya sange kapere. Ina yang engkau tahu tongko ia sange deceng kapere tu. Bahasa na to secara bahasa ang katalobo tingi malabe panapatamo kuyawan jilba na kapere to ya tu. Apa natutu ibe pa na de napita kan kaper itu sidongana ko bahasa sederhana na itu sininna nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dapat ditulai tutu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saja maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongang iya ya tapi ya miro denu letarimai maka ramaje nang ka Muhammad musuruh ya ro denu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tu magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tu iya tu maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na telo bali kampung ko kamput ta maka gala mapuasa ko ramalangin na dena kana sampaja Maya kay runtuk, way galak pa mapuasa, tapi dia nangka ni runtuk kada, angka kami masam pajak juma pinangka, mak juma matoy, na iya ko din nasam pajak perlu napa makadalo mak juma peko ni, iya ro din nasam pajak perlu makadaki kapere, berarti na melo mak juma suruh si pasahada si piamak, itu rajin ya, iya na ro tau pandite makadade, tau pase mi, iya sange tau pase, salam mado salopo, na reko nangga mui waji, na sabak kutumi. Yo po ko nangga me mamuy waji na makutumi makwa mero to pase na melo na ito ba ko yan na to nang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia to sampajang subuh asara latutnya asara dia to sampajang subuh maka dapat ko ni ro iya ro sampajange wadin na yama na surong ang gamay aja mo palobangi tapi tanya na wattu na yung jame aja tatajangi maka da subuh pa siu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw bandri na mapikir ina iya mo ngerangi sampajange atau mo tungka mo salay kama do salop ko tolay wi peko cara na tolay sampajak ko iya ko loro mo sampajak subuh ko lapor ima kada kabaan kaya sa kadaan tanya wattu na itu aja tak ada adaan apa makanya itu malaikat ikon rajil asubu naloro nih kayak gitu dah jadi usolli farda salati subuh rakaatnya mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah itaniana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di biasa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa nih apa mulai kalolo dena sampaja ka manapun apa mas sampaja 30 itu dia nak sampajak itu lain 30 tahun. Engkau itu pendapat atau pandite. Kapik kinanya tu apa dia nak mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah Taala maka walizalika halakahum maka memang tekuri pancaji dia mesti dipaham. Kini melo ka nasa puang Allah Taala pacik dicik di pendapat pada mana ngotak na atakku boleh tapi dia ni wakilori. Jadi yang kau tahu makilori aku masih maka ada cik di siru pada pendapat ia nak tahu tantangi puang Allah Taala. Jadi mega tu tapi masalah fikih nasabay ro sang fikih pahang pada sama libut ulue pada sa umange tapi dia na pada selek na pikirannya yan tu nakada guru takali sidendreng ya ko makada ka nasang iya dei pawandre kataw makada maliwasang harus tas ang kataw makada maso meron na andre ite pada dia na pada kumakada ka iya dei pawandre kamakade maliwasang ustase ro di panandre makade ro nasa maso meron na di panandre itu tanda dua di pendapat dan apa cik di pawe mapagewan itu teh kumakada kay kana cocok tanai bitaw makada maka memang ide muandre makade matu jadi si ide tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandre teh na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ide na pasalai makada oh makui ro bate na pahangi nak guru manang iya tu tahu namanya gana pahat tay pak dia tu nama galak apa salah apa ni sing kadong kato makwa yo poko cik di mina pahat raja yawa patu itu mak itu nang katau tu tasiru paminak guri marajawa pada mi kota na peci dio tonola ya na otopan sa minola nasa majamanang itu liangnya padi panang kanolay jadi makot itu jadi mak agama itu makoto baru-baru mak guru agama tay pak makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru takali sidendre no na podanga guru taji batahu dingal marum maka dia ko katau matarra la da ko agama tajamui arua tau malaman itu ko purai magay apa ko maguru mo manteru magay nasa ba aja na to mabela boting parwe lagi ko silalo na boting po to lisigande pasapeda na napa silalo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolan mo motor lo ko pasay malipelo pa mi masapeda panguto baru makoto
Ya nak tahu baru-baru je pak tapa melo mapitangi tu. Itu ya na auto baru poh tapa de je. Ya mo melo ko tu tapa i bawah. Si san nagan na siula imon romani. Saya makar ji bisai. Itu jadi makoti ya nang tahu baru-baru tu de nang tahu mak guru agama tapa de betongan na jamo tanu makar we magan tu tali wali tapa pasalamana tahu oh samanga na tu. Jadi dia tu na mari gagaling samanga. Iya mi ro gurun na ro perlu podang. Maka dia ku pak guru nak guru mu aja mu akada dia mi bacocok podangi maka dia di pakewe iya kong kapan dapat liam muruntu aku tanangi ya rumah kanja yo pokok maka dia tuliangi salamana ngi mi bacocok mapakewan itu tak ya tunang ka masigi ang Korea Selatan Korea Utara dia mi sigaru pada salangi pada majene itu jadi tapi dia tu gagak kowe dia gagak jadi iya mi panlingu palampur ni kemudian iya ro ibadah maka dak ona sininna ibadah ang kamanang akke gunana lori atah kamana iya ko oto to mala dasar jo ko te iya ko to nakki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer mo to layu iya ko mo palari pakku iya ko lalam majamu la pakku iya ko nadapi seko jalari papisawi pacekke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja jik na to tapa kotopole boleh langsung tama di pajik na makanja tatunan tapasoli ya tau maki tu pada ko mapamarungo tu tak pernah palari tu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na tu nama dupa-dupa tahu tapi dia tu nama dingi tangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kamu tahu de pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin nasi bapuangi malala pole bolani harga motor de na petu masih kiri tama masih gi de pernah be na tama ko masih gi na pakanja kimi memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulis si sambungi ha ilan suba menikah tak bere de na salah tahu make itu cocok ni apa si sambu memang ni napa kata bere yo buku mege cerita na capu taluk batang tu 5 HP na para Allahu Akbar wah pada ko sila lo na pamarungnya tu tapai palari okay. Jadi yan naro na kada to padre sapai na sabak melo ko jetu mangolo ko pong Allah Taala pakanjaki bate mo mangolo ri pong Allah Taala na sabak iya ro sampajange oki kata bere perlu ki matika na sabak iya ko oki ro tamar oki ro tama aja hana kopi patehena patama itu salah-salah itu jadi oke kata bere jadi nanti nak kata pada sebelum kata bere pakan jaki memen nih duan rupa mau wita ko pak bicara tau panrita dalile anta abudallah ka anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasibiangi pommu rilalan na kasibiangi iyakini maka damu ita iya nalalan na tau matandre-tandre betungan na tau makanja na tepat nih apa na tau kangiati pada kunite pong Allah Taala iya matoro dalele na pasikan na to pandite watu nang ka sahabat makutan na ka paina Allah iya Rasulullah kinrimon rupong maka de nabita wallahu alal arsy istawa ya rupong Allah Taala ukui aras monro iya na tunang ka tafsir kang maka da ya rupong Allah Taala ki aras tudang iya maka da mai malu dupang ya ku aja na tapange wangi ro apa iya ro nabita watu na mameraja nenre oko alam istawa menre ko sidratil muntaha ko alam istawa maka ukiro naitay pong Allah Taala si runtu inabita si pong Allah Taala iya ko to melo mak bicara kesimpulan sederhana maka berarti ukiro mon rupongnya pa ukiro mon naitay berarti rupongnya ukiro ya sekna alam istawa monro maka ni apa maka de menre inabita oko alam istawa ina sifat bicara langsung pongnya maka de to pandite deje nakor walingi contoh maka da menre ka aku boleh na pemataru menre la ko pangatae oko ka pangatae la witay ulangi oko gi ulangi pangatae mon rulangi itu kere jenaro na kada pandite aja maka da menre nabi to kolam istawa oko nur sipa bicara pong Allah Taala angkai pong ko de pada ko maka da menre ka aku pangatae oko mana pangatae la witay ulangi oko gi pangatae mon rulangi de bang kamu upabila jadi tapangi jadi aja maka da okiro monro de nah tapi iya ri di tau mata pae oki lalan na ati wat dingi pak di bola de mah ipak di bola ni nasaba angka ko watakali angka to kolewe pak deni yakibua deni yakibua makadami wa nafahtu fihi mirru dihembuskan dena kada khalaqah ya ko watakali yakibua iya ko nur Muhammad yakibua iya ko wa nafahtu fihi mirru deni yakibua dihembuskan pada kada mak berung angka tapi deni yakibua
Yan naro naala matutu po ang Allah Ta'ala. Yan ito ang pito matimi ito makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Poluk kuy po nge erewa ipemang. Demi to nakibuay. Jajeng ko kuwata kali itu dia nakibua. Magi dia nakibua yan naro ipake mapasisumpul lori po. Yan naro tapake. Mo tu dia gaga baca-baca yang penting si konek niya tu. Apa ya sangi paling ngaratu tanya baca. Ya miko sikiri na baca. Aku makadi subhanallah 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 baca. Tapi ang katau baca subhanallah dia ngerang. Makai ka subhanallah subhanallah subhanallah. Sisak muna baca tapi dia paling ngerana. Tulin man leko-leko mina sama galu kumetini sarangan ribalau. Subhanallah subhanallah. Maka maturo subhanallah. Ang katau tau dia gaga na baca tapi atinna macawi inasak di sibapunge si salah. Iya ko baca maka dia sikiri. Iya ko penading maka dia tapakkor. Tabahan ya? Isi salah. Maka nakikan ipake. Maka nja dua. Ia sikiri nasabi malaika nacatak po nacatak malaika ia tapakkoro masarolat bi ina ya masampajasuna isi saburakan. Nareko si jasijangi ko to. Makanya kung kataw ko lirin na masigi anur sandre tutu matana amakumakkodega gana pau sandre bami aja tak kada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro tahu tapakkoro kamah namo atu si saburakan na tajama dito tulekale. Nggih, jadi aja na, jadi na to ampe to padre tayo makare ko mani bawang, iya ko de gaga bacamu, ya mo pake. Apa makawata tahu pak ko melo manang isuru mak baca na de gaga baca. Ande na kana sikolangi, isuru mak guru na sa deje na bataliu ni ustaz, yang ingar si capan yang lupa itu nah. Sila lona na sa podang, iya na to ampe to padre tayo makada paringeramu bawan ng pakanjaki. Apa paringerang itu? Ide gaga na baca. Yan na ito na kamakarami, hindi manipong. Yan ito baca na. Betul kan ada tahu tawakal ya. Jadi kada itu nang kausalah kang pa. Kada hindi manibawa. Keke magampa tapake. Ang kapasan na guru ta kalisiden rewang kalingo ko caramana makada ko manibawa magi modele mo makada ya to magampa musat dinge. Pada mati pak dompeng ni makada manyama sa di ako macek acek ni. Ya ko makada manyama to sa di ako joka ni di manibawa. Keke tatah yang penting taja mamigalutah. Ini pasang pajang yang katu Allahu akbar. Maka ballo tapi kali selesai matoro kato biasa-biasa ini mani bawang. Keke ka manyama tasad na makamutoy garupan na ibada ini mani. Ya ko de tulet betu o ko sa disampajangi madodo-dodongi o ko pisikiri na pabetu. Yan na to ampe miga mo rupan na to ibada na lingi na bita. Naisa na bita makadang kauma kumatu makakunro. Naisa na pura na lulungan lino ni pitaman. Naisa na bita makadang kauma kumatu. Tau rapang tau lalaba tau makakunro don kami na jaman na pamita masuruga. Naisa na bita makada tace de minapigaw ta dosa bu minasumbangan na makay kanilaw. Oh naisa mana na bita to. Tapi yan na to ampe makada na bita palapi-lapira nga amala na umak ko pa nisa makadang kamatu makumakutu. Na pa no mana Nabi Musa makagala masampaja. Yan na tunang mana nabi tamakala iya ko deche na pigaw po ang umaku pag nakanga sa pulo iya ko dosa na pigaw di na mo catakan. Yan na tu ampay to 500 pandita je mo selang yung pura masampaja chicha na mo balle chicha kamo patu bonus mo sera apa itu jadi aja mo ta pamakada naraka de minawat dia capa dosa de jadi makada to pandita nang kamo patu bonus we na makada mi dalele digi matani de china na jana salama jadi itu ampay to pandita kong kato makibuah kesalahan kana to ko ada yang makada tapatama na kade tapak makada na kamo pabonus na sera ta ye napa na peci di dosa na jamai itu jadi gare imakwa itu to pandita ampay malomo de ka ang kataw makutana mo de naling kemudahan. Jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan. Ya roh. Lihat tu pacara mo pa marepa rampe makada itu lalang tama suruga ina macila kato ngang iko dita tama suruga. Namaka na kana tarong ina bita kay kami tola. Mikila lo pasidak ka jaji. Makada de gaga di ko sidak ka. Aja mo ko pasidak kay lalo. Sikiri mo la. Tama kay ka. Maka mo ka kay ka tonroy makada de gaga di to pagalum mustastin na to pagalum de na siya gadosana. Apa aga na lo mi galung na campo minaita. Tengok guru sekolah makokoy. Lalu sekolah kita pakai sebut na buka. Maka daki mega pala na pamapa guru coco di tapi mega todo sana. Apa aku tu lima muka ni ko coco ni kono makanja na ita ya pagalungi tapi namo kita pagalungi makokoy magalato di magim. Ini itu kira. Jadi mapakai nga maya Jadi usahakan ipegai video cetak. Ya na royawa ya na tunah kada Muhammadiyah berpasta bikul khairat. Betungan alom-alom bakapigau decing. Aja lalu na kosong. Napa murana-rana alimu kume kumatin rokawan ni makadaki garumay gadosa ko ni adichiku na ujama. Napa tatobakan namo yam itu. Yan na to isa suruga na makaje gampala lang pa. Kika tamitaw. Makada mitaw ki mate pa yan kami taw ki mate. Na makada na bita masila surang yang mate ngangi si batinro makate ko me matinro. An namanya amang. Makada ini cala tawi pa ustaz na de pura mo nilaw na bita na podangi po Allah Taala aja mo lingi sakarat umat ko kumelo imate makada po Allah Taala din na coco sinin na mate ngang yang kamana sakarat na tapi susah na mati umat mu Muhammad mancaji palolodo sa iya jadi ta masusah.
Napa makanan Nabi talikul lisan nasabi wasabi umati baina sitina wasabain. Ya ro ummaku puang aja na malampela ada umuru na padu mana ro nabi Isa eta sisa butong madosa kami na mitala ada mucalla. Pa ya na sisa butong umuru na naboto na harua ratu na tau boto Maka tu yo poko 70 mitau ai palimatan 30 tahun na paja boto pa de nanu lelari. Nga kira. Iya aja na mitala ada mupatu campuco na umuru na. Tapi maka de nabi tana sabace de umuru na de na mita pasti pahala na cede itu. Palapi-lapi rangaya pahala no makku. Ajo papa do mama dulu maka cik di najama cik ditumulingi. Pegai biak tu Yan tu na makai garupan na ini. Jadi aja na itu batu maka da mema tete ko sila la kuburu maka nang ka papa guru na nabita na pura mane pita pacalang ko la kuburu na maka nabita ko chako na pakakana pacalang la kuburu baca suratul mulk surah al-munjiah. Na pura ni pak guru ya mi ko deta baca mana sa memang amakiro. Kemudian apa maka nabita ko chako ichala ya ko pura ko temi pacingi wi na pajong palagi tahu. Angkat tahu na puji meto palagi tahu. Itu tim sukses ya, Pak. Asal namo pa tim sukses di meto nang kanay kalah. Ikalay pong gawa na sukses toy. Patatang katawana. Tim sukses si beto din ang kanarogi. Ikalay tatang katawana. Pay makadate tim sukses tanya tim kalah. Itu jama-jama ya to na tumadari palagay taw sa parang igara-gara sa pamanang ijana taw na pa nakapunggawana mapangewan ni taw Mario ni pa nasan ka na padukong. Tapi dito gaga kung mangyay gaga. Itu bahaya lah itu. Iya na Jadi lalan na ro o kula la kubur. Makaya ro pacala kubur. Kemudian aga piti tahu. Pakutannya kalau pakutanan mungkar nakir. Napura ni napuda nabita. Makadami tu izaja malakan ya kopole dua malaikat aga nakutana marok bukan ni gapuamu. Napura no tipu dah. Ya kau kata melo tama ujian pak ni puda soal na magampan na jama ilalang. Agapi, maka demi ki pasagene ki burue, nangka na pau nabita, angaji ko, nama sagene ki buru. Asidaka ko, nama loki buru. Sikiri supaya kuburamu bercahaya. Nangka mana moti, nama kamoti ga sikiri, tina tu ampai ko to proma berasalang, ibace subhanallah 30 talu, alhamdulillah 30 talu, Allahu akbar 30 talu. Ina dega gaun ropa dega sikiri na, tatumpu indok kajebe suri masikiri to metama masikiri suri masikiri, ina sikiri mana. Maka daga ni baca na deni apa ya banar bismillah alhamdulillah, ko de nagata pala liang. Sikiri umum na pa kung kita masigi Allah maftahli abwa rahmatika na sa dewa pala ustaz din kanya sikola ya kung kita makarabani bismillah meki matinro bismillah moto ki alhamdulillah meki manre bismillah moto ki pura ki manre alhamdulillah ya benar roh na yam ko yamo patu deta pala ina lima tau kunrut tu pamase manita jang ma ko itu gampangan na. Jadi yan itu nak kada tahu pandai yang penting dia nalobang nang kamana muji tu patama ikorangnya sebelum matinro ko patama king korang alim na degaga tahu pak okey lalan nalino yale ka istimewa makada wat di mapatama kora dia naga nasi di mana kulullah wi baca katelu kun rupa ko di na den baca yero aja tercapai makada pada ga ustaz naga jero gan na ya ibaca ko ramalang itu tasipal tama korang si bakulullah katelu na nabita makada apa hadiah ya lengi ya lengi hadiah ya ko melo ki pasire ke jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi apa nisa nabi tamakadan kamatu umak ko tau repah iya ko susya jama-jamana de nanu lemon roy mangaji ya na yale kula Allah wa katelu ya to ampai sayyidina ali wa tunna makada nabi ta pak na cinai manang sarubang maka de nabi tani ga macinai sarubaku maka de ya rasulullah maka de nabi ta ko makiti sayembarakan nigi mulle patamma ikorangi na baca 30 geso sebelum subuh. Ia malai sarubaku. Wah, mengaji mana? Mengaji Abu Bakar Sigan Rusu, mengaji Umar, mengaji Utsman, mengaji Sayyidina Ali mengaji to. Tapi kalau Sayyidina Ali mengaji cinampa landa. Dia panapura si digesok teh mengaji matindro ni ale. Oh ni matindro. Iya Abu Bakar mengaji sana pure masa paja subuh teh tanai Nabi taniga temma dia gahaga. Dia temma Quran. Maka dia Abu Bakar ya dua lampa api ya Rasulullah. Maka dia Umar ya silampa api si tengah. Maka dia Utsman silampa mania. Maka dia sabai tanai magali Nabi tamaga sa dinali maka dia sabai aja bana tanai de panagan na si dige si baca na tinro itu aja na dia baca tempat tu dia lagi si gandru si dia tu batinro tu masya dia datang apa lagi alin na de sila lona tu mangaji na batinro maka dia Nabi tadi tanai mo dia tanai mariga pa mangaji matu itu mikir dia nangaji si sana yon li sa dinali ni tanai magali nasa ya ka 10 tambah ya Rasulullah tasir sabai nasa makalasi mana ka dapat tambah ko ka 10 rasa kay maka nabi tapi ko memang nasa biasa wang kali ngari lalap bocok ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan seperti Al-Qur'an
Iya ku baca akatalu, berarti pada ku patamma ikorangi akacicang na akatalu pulo baca napa kalau matindro. Maka dai nabi tai ko male sarubangnya. Jadi deh, aja na tamasara nang kamo. Kaya di tahu kutu kuno alahu na tagan rusu. Dia jadi tu kan makiro. Jadi dia itu agama maringang Pak, maringang. Dia betul kan idi to itu susah wi. Idi to maka ringang kaya kana metola. Maka na pasida ka kuni pasida kay lalo mamagi-magi na itu pasalama ki. Nama kamu igalala tama suruga. Napa ni ang kaci tati na to ni. Ang kaci di ibadah iya naro ampay malada na surang atau pandite maka da pigaw laloy kaya salawat. Ci di ibadah Pak, dari semua ibadah Pak kasibiang tanya sampajang isi di ibadah dari semua ibadah dua nonroy letu. Dua. Iya ko istighfar lah dilakukan po Allah Ta'ala. Perbendaharaan pahala itu di sisi Allah. Iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala. Tapi iya salawat dua. Angka ko nabita, angka to ko po Allah Ta'ala. Jadi iya tu salawat iya tu ampai istimewa nasaba iya ro salawat angka catatan pahala salawat to ko nabita monro. Angka to ri sisi na po Allah Ta'ala. Iya na romato ipasitamba, iya na to nang kaya sa syafaat. Jadi iya ko pwede po Allah Ta'ala din naganda makin nabita angka kuya po. Yan na ito nakada nabi ko hadis sa buhari. Maka nareko ang kataw masalawa lo Korea dua malaika iutuso. Ci di malay ro salawa ang kaci di ko kiburu ko palatu ka nga. Nasaba ang kami matola istoro ko nabita. Jadi ako masalawa ki akaci yan na ito ampay po ng Allah Ta'ala si malaika na masalawa lo ko nabita. Nasaba dobulo miti pahalana. Yan na ito nakada to pandite. Iya ko de gaga mo pala liang salawa bawan na. Apa yan na ito salawa dua nun rilato. Pada ko to makada cica mi matabu na dobulo. Itu salawat. Jadi makir. Yan itu ampai tapi guys salawat. Tanapa ni pasti itu lah tu. Apa telu tu agak Pak. Insyaallah langsung tu istighfar nasabab pong Allah Ta'ala. Langsung itu. Yang kedua salawat. Langsung itu sebab Nabi ta. Yang ketiga pas sedekah. Yan itu ampai komiki asa tahu kanja Pak abas sabawan ni. Ya sangi tahu kanja. Namun dia tak sampajak kumabas tanpa makan dia tahu kanja. Iya tahu tu iba amalan. Iya nang kataw Pak mancay tahu kalasi 20 tahun pamak bage-bage 5 panin itu 5 sidak kata pemakan tahu kanja pa yanu padahal 20 itu logimpe. Itu mako aja tu cale empai tu liter pi dia tu magala mak bere ko melo ipamato do teh apa de meto ina tak de mati ya tu. I maka de yung melo ya sa tahu kanja abas sabawan no tapat tahu kanja ko je. Na namo 10 ko tahu lo pero natap pamadeci kwakaloy basta payano padahal napay dua nga sumabagin kay te minggu-minggu bawagin na tapanalo pa ye. Ito jadi makotiha ina na to lampay taw mabasay pa makajala da taw mabasa puji bitaw seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da pa namo taw seke chachatoy asa seke payano padahal namo ale na makwa tapi ito ko kibat tasawuf pa dega ka seke. Saya baca itu di beberapa kitab memang saya kemarin sempat bertanya magiro ko tasawuf ina dega bab kikir. Jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem seke deh. Masa memang tidak ada babnya. Yang ada di tasawuf itu bab tamat. Jadi kong kata makada seke payano tanya yan maseke ko magalak nilaw. Pak dia itu nama seke te ko di magalak mapaleng. Aja nagare tilaw ya kan tanda dia nama seke. Ento jadi dia itu gak bab seke Pak bab mangoami. Itu jadi kong kata ini tuh nama kayak kata nasa kasati melo yacha ternyata we melo yacha iko malah sati. Disibalikan na ito, taparesannya itu napakada ibda binafsi. Katong kasya ito nasa loko, warungi, nasa 10 man riti, na postisyo ko Facebook, makada, alhamdulillah, hari ini kita makan bebe. Puh, kasya ito nasa melo yacha. Ternyata, melo yacha, hindi ko malasati. Pak, melo batong kumadre na din yung liko. Ito yung akhirnya, kaya ito nasa yano lo makanasa, na postisya ito nasa, macan ni Oko Yolo na ba ito lang, nasa matawa pa, melo share yacha. Ternyata, melo yacha, hindi ko masud sa papin, na di mo pa digaduy mo. Ito, yung tanya, tawo, iko malasa. Ito, makada seke ano tanda maseke ko magala mapaleng aja negara di laut tanda dia maseke tahu itu yang agama kita makanya begitu Pak aja na tahu tulis salakan na hindi malasa akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.